Kasenju kirang bashnong ribhoi district hapo kajingalam uba PB Makdo kumu chairman lambat uba PB Seliang kumu general secretary mentakasngi arpo tarik risau kilapan kubu rom ya uba Sostinus Sotun hadian ba ula syajid kumu menteri sorkar kejela badai pejru ya ketenat CNRD GAD bat SAD ya kani kajingalang pen kubu rom lapan long ha conference hall ka DRDA hanongpo Hagate kajingalang pen kuburam nakaliang kasenju kirang bashnong kila pen kuburam ru deka jan rendia sentiu bat momento kum kadak kajingsa akan mau bau ba Sostinus Sotun ulayo besu hakaken hun menteri kesorkar jela nakabenta bandang beteng ya kajing syakri padba kamtam ban wanra ki kampen roy bat kajing syajid menteri sorkar uba Sostinus kalong kajing kemen ya karibhoi district Hakni kesengin alor kirang bashnong lasa kiru da kajing dan lang uba Miril Bon CM MLA kanongpo uba Ferdinand Kharkamni Presiden ke KSU North Khasi Hills District ba Bawan Tipor Marwen Finance Secretary ke RBYF bat kiwe. Semua yang lang baru. Kalau ngi pendan kam ya ngi pendan pulau ya unong mikmat jagri boy kam dei ke besuk banlong MLA ba beralpon ku Brisbane ya ka jinglong MLA jopila artem ba Sotun kumju kam dei ke besuk sibun ke tho mentale lagi comments ke bajat pagajat kini Henry ikan mau ikut ke ketin ke bawang ba hau rambak ken kadang kemon bejon to ya ben san phabu ben rengim la manra teng ni kesing is mawan ai bulong kasenjuk kirang basnong kinong ya basnong baro sir ni ai bulong ye pi kum minister koneng jong kadong ri boy bi bijmi la sisa gidon minister ki baman chuan ri ngasmo bo kene ki jigi minister jong pi ka compare ta sisi namar ba ngielong bo barolong ulong minister kata gue babaro kia sojam sotrai tapi kinur penyekeran halunti sikit kata gue ke buram ke bapi wanra apa bedang riboy hauji sisa ngila pentimdut yaki emelero negasngi bang ismoba nang benta jongkiro ngismoba ngin penua kum gadak ke buram lewe jang rendia ibaret ngai nagi kedau kim sam besim khia bat kim poi somu sikandai ya ba meral bon ba kop yang jenglong snowre ipoi kami kalempung ke pemerintah saya sisir ngap yang sumha siu kalian lagi panong daki ketin ya ka jing sobrom jaga senjoki lang basnong ha ka bidai bakai kesni ka bamapi bikwa ban nang kirti susu ya ka borom jaga district Karibhoi district ke bayi kijungi nanti ke buram ke pakrau ke pa nagliang honorable chief minister Sir Conrad Ki Sangma ulajit ya Karibhoi district bandon lang hakat cabinet ke jingjit ke jong honorable chief minister ya way naki nang mikmat na Karibhoi district kalong pembalajit lang ya baro isangut ki MLA ki bangyeron hakeju ke sorkar hagaba ke jingshon jingmut bat ke jingta hagamen sim ke jingmut ke jing perkhat ke jong honorable chief minister ya ke jing smoknya ke jong hagaba honorable chief minister doni ke jing sokya ke bakrau na ke menta Karibhoi district ke bi ke jong batai na kata katau na kaliang
who Honorable Chief Minister Loi Phai Khmat Shakari Boy District ban chiet lani ban kentup lang hakat kabinet tina kaleng junga sopan ai ke burom ba ke jingiro ko krau ya ka jingi ijngai lani ke jingsim kya jing Honorable Chief Minister na ka banta ka Boy District ke bi ke jungi ai ngo you play ke jingker ku ke bola ai yang ya ke yeng kesem ke jungi ya ka konsensi ke jungi ya ka district ka bi ke jungi bat ya ka jela megala hebro ko ku ble shibon ikinong kren ki bala amin sim kebat ya ki kentin ki ba la sho jengmut hado kata kata kamtam I Honorable MLA John Kanongpo Iba Merel, Iba Laay, ya ke Jingkren, ya ke Upor, Oid, MLA colleagues, John Boy District, Kelai Fuania, Kelai Pentip, Wadom Suwi dan hal program Kiba Ladep, Banyak Penbet Lupa, Kimyo Banyak Dan Lang, Bat Kila Ay, ya ke Jingkublay, ya ke Riboy, ya ke Senjuk Kirang Bashnong Hibarokwe, nak banta ke Jingkit Kia ke Jungki, nam ta ka pha ka met nam ta ka Boy District ka bi ki chung